Okay, sir, mayong buntag. So, pwede mo masay sir kung unsay mo ang ipanawagan? Akong gikuan siya nga gahapon sa alas 11 sa gabi, alas 11 gabi sa 25. Nakoy pasahero nga 5 ka tawo. Gidrop na ako sa bus stop sa Taguluan, gikan silang Balinguan. Dayon sa ilang dala na sila dala nga na-drop nga dili para ila. Dayon ang tagiya ta Yes, mga kamisor, thank God, no, adunay malumong kasing-kasing, no, nga nihatod yun ni sa bag, nga katong gipanawagan sa konduktor sa Bus Express. Gabi buhol. Kasatay gabi eh. Oo. Naog niya kay tipon akong nagbag sa mua. Ayan. So mga kamis, natin karon si Sir Ramil Likot, no, diya sa may Barangay Baluarte, sir. Oh, ayun. So mga kamisor, ilang gikuan gihatod ni ang bag nga nalakip pagkarga sa ilahang mga bagahe pod. No, so ayan sir, salamat kay Sir Ramil sa imong paghatod sa bag kay gibutiag po sa konduktor nga gipangita nig maayo sa kuan karon. Tagiya kay nada sir flight. Sa imo pong mensahe sir. Akong pinsay lang sunod. Largan niyo po yung mga bagay ayo tipon sa mga kay daghan buyag mi. Ayan, salamat kay Sir Ramil. Tipok mi sa mga pamilya daw sa liko. Ayan, salamat kay sir. So mga kami sa itong kauban karon no ang konduktor sa Bus Express nga nanawagan no og nanagyod yan nagyang gikarga ang bag nga katong nalaki paghabo sa bagahe pod nga nihunong sa may Taguluan basta. Sir imong mensahe sir sa ato ang kaigsuonan nga niuli gid pod sa maong bag sir. Pasalamat ko atong akong pasahero, salamat kayo kay nauli na ni ang tagiya ni. Mabayro gyud ko karon na dawat na ni. Salamat kayo sa inyo. So, salamat mao ra to.